Ia, fifilawa le nganga tu patalo fatu sa moa le atu pele le neitu la o le fiafi. Ia o le vi inga ia marwhaftai e fo ila wile atua. Pe o masani ai le aso, ma le aso. Ia awa ana le se noa fo ile lofa ma le anga le o tatu to masi sili o le lang. Ia tatu te le mogo fo ile nei lao lao po le neitu la la fiafi. Ia tatu tu e whaatasi e le neitu la la fiafi. Ia atonu wa sila mai foi sa moa le ni vai na le fiafi. Ia fia la wala nganga na mato peno ni tu la fiafi. Mata lofa tu sa moa le suafa pa apelipele o Yesu ke wiso tatu li ma le tatu fa ola sua su mai fa fingainga so spatu pe taulang a pinana mafuta mai e le ngata po i lea su mai awa o mtia kono manato patua ia o ona tofia le tua ia le fangaluina fo ia tamama tina matua tonu ainga ia meso fo i matua ia a mesel fana witi ia ni sofa isu ke wiso matu te patalo fatua i le neitu la o le fiafi ia e vi la vale tua o te morne ia fiafi fai fo na fai to tato live siki e nei au kilang ia wa fo se fa malosi ia po sva so fo ila na fionga pola na up ia e fa malosi ai per tato ulanga wa na leli na tato tu mau ia nei tau o la tato fia ngai ai pe i nei o langa ia na leo mato pa tasi fo i masu no pe ngai to si la me fo i to ka peno ia after the two more for never know yet mana au in the ngata foi le sua te tai pasta sua ia penta to patasi tato pokaram ni po ia la nga fa rolo le amateur tato pokaram ia to la no le sua ko fingaina malo me faiona fair se talo a matalia de tato pokaram ia mana fa rolo ni le fiaf ia tai mala no la sunga le fen ia ole tato wa matamu mo se talo le fiafi ia tato ifo matalo ile tuo io vale tuo lo matau tama e mo mo lava na matau fa ya tu ila o fio no lo tau singa o la pui puinga ma la leo ngai lo matau ola haleluya mai lava le tafa wata e le taiao le ne aso se matau au lia mai le nei i tu la fiafi lo matau tuo leo mo mali atu ia le malama wanga tu foi le lai le tu ngoto atu ai maleto i lo atu ai lo mato atu amen o me ia o lo fa manatu mai ia te mato o lo soifua oi lo mato atu ona mua leo na mato fa pe atu i le fiafi nei ia vi ia lava o lava fio i fa vau awa o le tua le li ma le tupu o le tua o aperamo i saako mai a kopo o lo suafa lea e lo ai oe fa vau o le alefa ma le omeka o le mua ma le muli o le amatanga ma le ngataanga o mea uma le lielo matou atua o le atua e le liu o ana nafi o le so e o atu i le fa vau o e fa vau e fa vau lava oe lo matou atua amen tamale ne fiafia e matou tele tautala i se upu e tasi pe lua lo matou atua e mo lava ona matou o atu i la o fio e mo lava ona matou wala au talo ma fatonga i la o fio a fio mai a oe i le fiafi nei a fio mai a oe nga paia e te fetalai e te mori o la upu lau sa vali le nei fiafi le ayo finagalo maloto o maota foi malawa ai maise o lau e ka le sia KERISO le nei fiafi le au fatua tua le au paia ma le au pele ai maise o le tino KERISO le lielo matou atua ia o se galuega ma se faiva e faia fua pe au noa malo nganga paia na fia mai o e nganga paia e te fau la matou tautala fau yo matou leo fau yo matou mutu fau yo matou lau faiva lo matou atua ia ali lava lau fio i mea uma le fau ngale na tia ai matou le loifo le tafu e lo sa taulo ai ali pea o lau fio i mea uma amen a mataina lau fio le nei fa moi ma le nei fola e maise o lau upu mori o i le fiafi nei amen ia fetalai lava o ia nganga pa ia i le fiafi nei
ia e nā tia I mātou o au mea whai ngā buenga lo mātou. Ia whamanuia mai oe fo e mere poto marata mai. Le loto mau au mea alofa lele ia I mātou o au na mātou te iloa ai o na whatulanga. Mātou te iloa ai o na whasoa o na tautala I lau fionga. Ia luatu lava male mana lo upu I lau fiafi le nei. Ia ina se finagalo ma se loto. Manu malo ina se nganga molo malo. Ia wha sili ina. O na wha malo sia le tine o KERISO ia I le nei e fiafi. A mataina e lau fio whai uina e lau fio ama ia. Io mato fa pe fo lavo I mato o ono e lea wa ai ia mavi ia oe fa wa I lo mo Yesu o mato talo wa wa to ile amen amen hallelujah ya mo le tole nang pa taia ora mafulu mo na tato sanga ne to la fiafi ya wa ia matamia tato pokalami ya le nasa moa fe le foto ati mai la o telefoni ma le foto ma foto ma foi tato lai e tu la fiafi ya praise the Lord le la vai fa wa tato tu si le or nito ya o le wasi si la ma foi lunga tato peno na o yai ya tato tale fa pe Valea ono o KERISO who's for Christ's sake ya fa pe foi nai na lo tu spia ma nai foi le sui foi lo tu spia ma futa fatasi matato ma so fatasi praise the Lord tu la fiafi ia mo lu mai per binga le tu ia time nei ia la votora no le sunga le te sai tu pen hallelujah tai la sunga le tai vo le tatu pero le fiafi e fa dalo fa ko sunga ile to ina fa ai fo ia fulu le fiafi tatu mafuta io sui la vone io si che ministry o ngā rue isi fo ministry vo ile fa ftai o soifu au ona nei ia le fa pito lava manu ia tas ia e ole nau le pe ona ia ile tatu tala ni fiafi Samoa ia Valea ono KERISO hallelujah le o fa pe fo le fakanga Valea alo wingo tatu au tu pe ona ia lunga fools for Christ's sake ono le fina ngalo Yesu ono ole manatu Yesu ono le misiona na sawa Yesu le rolangi nei mato fo ia tu le langi au mailo ia kako le ala wa ve ai kako fo mai le rolangi pe yangi vale ka kai o le ua ka lo ia Yesu le ua mai fa mai Yesu le ua mai mo mai ia Yesu le ua mai pese ia Yesu Christ's sake o mea ia le fa pe nga ka ko ui ngi vai kai mi ke lo fo wa singo lima o e ko ka le sia ma ka o ngolo ka lo so ia Yesu I'm telling you what, keep talking about Christ. Ia mori mau pe Yesu se yo le fio mai. Lango le langona fo ilea. O koronito. Wa maka onga. Se nga fia mama le lea ia Yesu. Awa maka nga koi fo I kua le kale sia lea. Wa maka onga lako le koi mangaku ia KERISO malona sa taulo le maliu ma le toi soi fua mai o Yesu KERISO. O le asauni fo I toi fio mai awa maka onga lako wa lako fasili le poto fale lalo langi pe o kako kalgoe fo I isi fo I le songa fo I pongi isi fo I o kako pukalami o mawai I le launo ta ingo le apostolo Paulo le tala le lei ia whamua mua le tala le lei o le maalo le atua I le va ai lea o korenito I le sa taulo o le na faa sa taulo ina o Yesu KERISO lea le ele fasa ko lo inga pa ngapa po Paulo po ai lava o le atua le na fasa taulo o me foi la le ia wa e foi ni fiafi il fa solo mo ka ko kusi ia ave ita ua matangata e tau Valea ina ono le fina ngalo KERISO Yesu le ele me foi le o le folo ya Yesu a ke wo ko kia Yesu ai fai o ka ko lava ngona o le tangata ye muli ya Yesu mo le fina ngalo fa mai Yesu lo na o so se fia muli mai a tia ia amo ia lo na sa taulo ia so fai so ma muli mai a tia me foi la le Samoa ia ele nga se pokala me foi le ma ki fia shea al pokala me to la langa to ta pena ma to ia tina ina ita to pe o misiona apostolo ia Korinito ma ia le ke ko sa ia le pekia Korinito a fa mai apostolo Paulo
o sau e toi e ati na ina korinito me le alinga fika haisi korinito ia Paulo o le va vela ku ia fa sa o le si va enga la yai ma kakalo le langi ia mangi se oki mangi me foi le fa un ki ai la ko o le hanga ko le kale jamela pa solo Paulo e ser va la winga o le si va enga mo aku ia a o na ia va la winga mai a KERISO Yesu e toi ati na ina korinito e amelo korinito mai awa nga ko ati na ina langa umi ka usanga le ka ko sa vali mai ai e umi a vai si umi ke longa foi sa ka ko Valea ya KERISO ya le voka ko Valea ko lo langi ale le umangi ka usang o le me foi na le Samoa ma ko ke le foi le fa ka lunga ai le songa ma le ka upu mo ka ko ai o le ko kongo na fionga pa ia le atua o le me foi le fa tuina le fiafi ia veita to mo vale ono KERISO ma lona fina ngalo ele e vai e lungo o penga te fai langi nei tanga toro lato tala ia le tala lim fala te le ina le tala leo malo ia wakaloka ma sai ma hen kafe leo ma ave ese aku ma ngofo anga fai kele centers me fa penga sia langa le wa maka ka kana ila to ile suafo Yesu KERISO le onda le malo o ia le na fio mai le malo ma fai lo le malo ia fika ngo fia ku Israelu le fa sa kaulo le onga le malo ma le tupu e o le malo me foi la le Samoa o ka kom ka o pulunga ni fiafi ia ve ta ua ma tangata ele va ve le ka ko fa nga fa le le ma ka le le wingo le kala ia e finau le tala le leo le malo le tua ia e kala ipea e tala ipea pe ngosi ai oe pe fasi o kipena matia ai lo wola ia tala ipea extended the message of the kingdom of God ia vega uma la o le manatu o korinito o seki la ko o poko aku la ko lo la apostolo ka ko ke o e sikai mi i fai ka unga le tatou tusi ai mo le nei fiafi Samoa ia fora so kofi mai foi sau mese le lei e fatina ina ai ia le malo le atua ma le tino KERISO ia fa pena na matu tong foi atu ma ona le atua le ne fiafi i fai puna e ono se o sfurtol ia le naolo o fati mai ai ni langona ma ni manatu foi tatou te atina ina ai le malo le atua ma lona fina ngalo e ala i minusio lo tatou ngalu ai Samoa ele o koe ngofo le lei fo ile rio le rolangi manga fainga wala wa saufa solo a koe o ai kangaka sailonga a onga kuspa ia wala ko koe mimilo fo kuspa ia wala ko koe fasanga kau ya onga Yesu wala ko koe fasanga kau le upo le tua ka ke mau fo I fa mai na apostolo Paulo fa mai a o mea nga wa kusia you have to believe it ai vai ora nga wa ka malo a le kasi fo ile apostolo e au mai e le tua rima fa alinga I kami afika ngo Yesu sa Yesu kala ngo e ala fa alinga I apostolo Paulo ai o le mele wa pe ya Paulo o le vale ka ka konito ya ingo fa pe ia la ngo nga sauela e le ai se me ngo foi ele ai se nu e stable ai mo foi ka malo e lo na ai malo apostolo e tu le foi la ai ngo apostolo ele que foi ia com o vaenga o fita Roma le nga ile so ko fia ni fika Roma ia vai kaimi e kofi o tangata e totoa ma le leo lato tino loto malorosi au una le akelo ia wa avea larga maloa ma fita Yesu ia le ala ufa malvanga ai ia va ia ku kamale ka ko se vale kamangi ai le lo yes famela apostolo admit ia onga Yesu KERISO malona finalo ia nga se ko fa ai dai le ka kum ka pu ni fiafi a sambo o le nga wa ilo finga ngalo marka kum ka up fa ipula ongo le ma ki fia ma ka fa mai fa ipu ono le auso o o fat tawina ia mea ia te ua ma Apollo ona o tou ina ia o ina ai o tou ia ua ia le siri lo o tou manatu ile mea o tu sia ina ni ia so tou e fafete le loto ona le tasi
ai sia i le tasi. Vai la oe il mere tupu i. Wa vea le poto fo ile fale la rangi le ka ko kala mo fo ma cover ka ko ga fo ile o ma. Wa maka o nga luo ngia ko nito. Wa maka o nga la ko wa fa sini inga le silesi. Ai le la wa vai fa pena la ko ai valea e fa vasi paulo. Di ai o le tangata fo o le tangata o le tuspaia. Be foi le nga fo kako. You know, ele fa pe o kako valea, o le fai ka wilo ka kuspaia, le fai ka kuspaia. Ya tato valea ono KERISO, ma fai tau upo KERISO. Yoi, por kasinga me le fai mai paulo. Ai, le kusia. O mea umai nga kusia nga o ingai oko, ele ngaka na o kala ngoa paulo, e winga le kaimi o ia, a o kaimi foi o lau apostolo, nga mua atu ia te ia. O me o kusia, the word of God, the gospel. Ya, o le tala le lei o le malo le tu. Le ana me apostolo, ei, le au soe. Ua ou fat tauina ia mea ia te ima vai. O le fa pe ala ko. Ai o va nga le nga o se storytelling. E ka waku ia la ko nga story. E le se winga. E fa mai na apostolo. O mea ia mako ke share ku ai matufa aku. Le tala le lei o le malo le atua. Ma fa o ngai mako e winga ia i mako la fa ka lang fa ko le fa ka kalonga. Au fa taulanga fa nga winga fa tasi ma KERISO. Ya. So ka ho kele na le mele wa le ngofo. Ngofo ilo fo i ko le nito. Pe fo ringa mai wa ia ile. Wa ia ile me fo ile le ole. O fa ale fa o eres. O sini des. La ngolo ia i fo i malo apostolo lo langi. Le o filo ko ko nito. You know, the wisdom of the world. O le fo ia e fu lumi fa kasi mi kongu ko nito le mele le ala va la apostolo polo vai o me ia ma ki share ko i fa ka we winga ia ma ko la o apostolo polo ofenga ringa fa tasi ma KERISO le wa fa mai e winga ia ma ua ia le siri lo to manatu i le mea o tu sia si pa o ina mo ko vela makanga mai fa mai apostolo fa mai o to tangata vala awina ma filifilia ma fa pa ia ina mo le atua si e filifilia la ale mele wa maka o nga pe wa si yaku desi si yaku desi fa si desi me foi le o se le songa foi mo kako a ve ka ua ma se sui mo e po se ampasa po se ao le atua le me wa se me alofa ku fa manu e ina ita to le atua le e safa mo lunga in mele la nga uisi pe wale lo ai le nga maia ia le me alofa wa failo i le mafau o ia le pule o ia le ai o ka ua mai le mangi mea no nga mai Yesu bole ati na hino le tala le lei marati na hino le tino KERISO pai o e au nga me uma ia KERISO ya ai fa nga ai ka ko au fa nga fa tasi ma KERISO ia fa ipu nga e o le pe ka vaku ia ma ina ia au na ia e fa fete le loto ona o le tasi ai fa sia ile isi sele ma nga ia yo le mele e vai la o le potore le me la apostolo la nga olo sa o poko le fa la langi ia wa fete lo ma fa ma bolunga le ve ka ka ngo ia la makanga mai nga foi tu sile ya la nga poko la langi e pa fela ai mai le tua na lofa inga ia mo wa il file mu de tono ko nito ia mo so fa fika ia le li wa lo mala fi mo pa ia le tua ma fu yo ia le tua ele o ngi ka ko upu pong ia ma ko upu au le ala ma ki se aku le winga le ile upu tala le tua ina ia o ngi ka ko se ka e wa me uma ku pu ko nito mal me uma vai e kupu fo yo ka ko nga kai ele fa pe wala e kupu wa vai fa longo i te lo isima o me o saunge le lo po ni side track mai o ya ko nito o si vai ko study mai le pe langa mai ai ia fa ftai o lo ya ka ko le upu moni o le upu la Valea le tu fa mai apostolo vai me o makusia the gospel is already written be nga yo ko ko nga o inga yo ko fa longo ia inga ia awangi ia awangi felu tau awangi fe ai ma felu ia yo ko wa kasile me
Wa vai mele we no ka fai lang. Wa ko e pingi ai lesi fai live. You know. Wa o kuspa ia fo o tusi o me ai. Tatu te ai lo le piki mai o ngai versus fo ile le ke pingi ai les. Ia vai kau se mai vai. Ia o mele o ra wa vai o le upuka ko ki ai. Ia ma tufa fala o tele. Mai la apostolo Paulo il mele fa mai ia loa o kounga ia ngata sitasi ma ia tau le leia ai o to. Si. E selma ai o lo pole tu aka ko alu ama malama ai. Io la me la ka ko fe ai ngai. La me la ka ko ka misai. La me la fa ali in ka ko poko men ka ki di ma me ka ko wa o ngai. Le o mai la fiu pa ia le tu ia ke ka ko. O mai la apostolo o mai Yesu Kristo na upu. Esel ma ngai ia. Pe aka ko o sao ali upu le ni. Amen. E mix lo ka ko ne o me ale fai. Wa sa ma to wa sa o la wa sa, you know. The word of God is it's sharpened. It's like a two-edged sword. E mai e ola. E fa penga o nga fa masinoina ai le o langa a ko tata sefu. Mai o le mafa fa no le nganga. Fa mai o ia le upuletu. Si me vola le tamo. Ia o ma ko wa ia se ak mala usonge. Au le ia kako wofa kasi ile va kasi va le nga fa wo kako wofa kasi ia o ngi kako wo le va ko ka wo sila le va va le sa o ile fa so le va ma le va le ka pungi le tu open le tu ko ka pungi le tu lo inga la ka pungi le tu e ma ku ale asi si ko yo so mai la ga ku ko la ia le uno sungali wow ia le tu na ia tele ia le vai le we sauno I pasta. Yes. O le winga le o la famsala le fi masa o fa so pa ki tilo le foi pule. E ile me e lua me le tam pai le apostolo le akawa mai fafo. I te tono le foi pule tas o le memo mua. O le tala le na o mai la ua ma apolo tono ko ni. Amen. Yes. Lua. O le woni la le motangata loku Yes. Awangi iba ai le si voi le kuskusi lima. Awangi e kusi lo lima les. Awangi e ngofo ma kuskusi lima les va pe o e ke ma wolunga o e ke ma. O le me tomu wanga. Le pe o le afifi mai tu o le kas. O le tam foi le apostolo e. O le tau ko fola mai fa po ya ko nito. Ai mana tua. O le se kon ngeko. O le se kon ngeko. Oi la le fai e me. Oi. Oi la ke mai mo mai. Yes. O tātou o le kalesia KERISO. Amen. O le ka penga le kalesia. O le fa mama le kalesia KERISO. E ele ke mi a fio mai Yesu e vela le kalesia. A fio mai la Yesu e ile taimi o le a ese na le kalesia e ki kilo mai o le kupu ko le kalesia me. Famasingo lesi famasingo lesi famasingo lesi. Ola no ka ko mea fai. E ke alu se ki ama. Se le fiafi ni. Oa o po Yesu nga mai. Denga o mai ile au so ina o ko ua le la longi e fio le la. Mai ke mau al mata yo lufu wan. Fai upu muri. Mai au yo ko ko Yerusalema. Se yo ko mau al menga fola inga. Ona mau le o to o le mana. O ma fai ele o ko mori mau ya au. O ina ko ke mon mau. Pa mal mole ke siano ele fia fi. A wo ke mon mau se. O lo fai fe au se kulo. Po se ngo se tangata. Po se perfecta. Po se pikopo po se au. Yes. Asia. Ele mariu se tangata I lungo sa kaulo o sala a makongi ia ma o kole ko ke mai moa mai le fiafi oi o Yesu ale va mai o yo ko ko Yerusalema se o ko mau le menga ma fola mai le kama mau le o ko le mana fai lo le o ko mamuri mawia a makapu fe a makapu Yerusalema o fe menga ke ngalue o lo Yerusalema ga a fai o le ke whainga ruenga I o le ofisa o lo Yerusalema nga. A maka mai nga. O nga ea.
o nga e ka ua le ngo Yesu ai a fai la ora ki fai ngā luenga I ai fefe kau kala I pe ka ule ngo Yesu koe mako fau le lei le fefe po le halau mea le fai mo Yesu pe o le mea le mau mai ma Apollo amen ma le aposkolo I kongo konito nga mai marea mea uma whakau mai la ua mo konito ke kau sa mai whakau mai mo ma ua mo kou o se ala o ka ko ka ngu ose o fe me ele mele o ngu ose o ko ni to ngu ose pe o sa mo le ala o ka ko le lope o fe me o e ko ni to ke mi ko ye se ka le si mele o ko ni to ya le ala o ya ka ko nga o yo ao mo ma ko li mar mele o nga mai le nga mai Paulo ma Apollo ma le so mai ma ngi yo foi pu le e kasi le ka ko fa long we pe yo ma mo le fa ko mo lo ku me le pa ma singo le si o le ko Yesu ma fa yo so yo ko wa ko ya yo ko wa ko kana yo ko kana le le ma se ko yo ke fi o so ku spa ia le pe pa pe ma se ko Yesu yo ko ora ko ke fi nga kana le wa ai ar ka nga e mama e fa sa sa mo mala o ke si ano mala o ka la I martino ke viso le fi o ke fa sa ore si ke si o ia la fa sa ola e se va ai mo i fo o ia o po e sa o po e pa masingo oi o ke fa masingo fo le si nga o le tu nga Yesu o fa masingo a meu kong ia la langi ma fa masingo le fa so ia le misa solo ai nga sa mo Yo, vamos a pa ua kware afe I fa ngore ko. Sama filosofia. Malo lo ile fa ngore. Ia risi ba so o ki fa msing. Ai sia. La la si ma msing ma mi ko. Lo fa ka kupi. Right. So ya o inga vera ka ko. Ai me le ko ma fai ara psikologi. Foi pule mo ka mo mai ya. Se o le mea ma whakakau e ma ua. Moa ko nito. Aua rangi o ko whapea ku a mea o resi whapea ngā. Ia pese o la le sosoni atu I le tūlanga le pata. Le hoi sunga le li. Awa kapu la masingo isi. Yes. O kako wala uinga. O le kānai. O le kau. Amen. Kau. Inga ia ka kumang malo inga se anga mo malo le kua lua pe ole anga o ia la le e lua me le ma fo ile la le ia manu malo ina se anga mo malo le tu ai ia ku fa ka sia na tino ke e fe ole uso ngi amen ma como que le nga lu fa ka sia na uso a ole anga le hallelujah amen kam so fa ka sia ko la o le pero fangi e kasi a kako uma fa ngo le ia pe o se o le ko ka pasta ma tai também hallelujah tai maguru so o fie malo misir mana ia tato por kalame ni tuna amen tu ao sa moia I suma hoi au na nei na mai le manatu la nganga le mau fau le ki o fa mai e Paulo le mero ka mo enga le tu uma Abai ne tu uma ese uma tu uro yai. O fena na tamoe. E tamoe ka ia mai nei. E leva ai kusa pe fa mai. O la ia foi lisi sa mo la ka mo e malelen se fu. E ka mo e ale mo mo ia. Kasi le ka mo ia king. Amen. E le ka mo fa pe. Se ka le ile ma ke o fa kas. Se vai poe wa ia sa se ai. Nga pa le fanga alu lo. Anu lo pela to ta o le sunga de fa finga ngan le fiafi. Abu fa msin tangata. Be ese ata to ya ato la au nga lubenga la. Amen. Ona o penana nga lue. Nga benga de tu o penana fina nga le tu e ta to nga lue. Ola o ta to ta mo e uma. Por fa vai. O Yesu ke viso. Be ona ben sama ma Paulo ma Apollo ni tu la fiafi mai Paulo. Wo faia ya ma Apollo mo fatete. Mo o to. Yo to tilo mai. Era nga lue au ki kilo ya po. Era nga lue foi a por ki kilo mai ya. E kasi ya mau.
e kukusa manga manga le foi ole tawatina ino tino kibisa Amen. wow esse mana ia Eh, sala. até mole sunga mole faso esse pana ia pera la to mai kila mai paulo fa mai ono pungo wala lo alo ansia awang I fala love ang si meia ka asa foi o fala love ale o telefone o tala yo tangata o nga kela kwala se murmuli atulo tala inga pro faso abo mo lista tangata Hallelujah. te la tula e te kaule ofi a kula kamba o kapungi ka kanga fai ko ya ai sia nga e tangata mo me to se fa me ka ko ke ka mio ka ma fili ma tapo e is ka mi mo ka mo ma ko ka Yeah, well, wa ese fina ngalo o Samoa e tasi le punyo Samoa ese foi fina ngalo ia o skola mo ka esa o tupu matagata ia te bana bano ia te se te foi ile tule ese manga ia ber tau le yangi ba ka ba isa e ka o ke le wa ka sile me aka ko kilo fo il ngal wenga la apostolo ka sile me lo ai o am pasa ngi va le mo Yesu ai va le au nga kilo ele ife ai nga ipe fika ka ia I Apollo ma kefa po petelu ma Apollo e fiu foi coronito lole ma ka fa si I fo le si ai ku ala o apostolo ngi la nga kasi lo la ko vala winga va le ai a KERISO ona o KERISO langa lenga o inga ngi KERISO la o apostolo va mai lo o ko e la rangi o ko so mongi o ko pe a lo fa le si ai lo ko kala e ko fusu la o ke le ala maka mai au le fa o la inga. See, it's a warning sign of us as ambassadors. O la ko vo itala ia tala le pe o sa wo fo ma fulu langa ona le fiafi e le fai lo nganga ka ko se ministry ka ko ke o asia le anga ka ko le build ma lo le atua e ala e ka ko o nganga fa tala I o tala le o ma lo e le vin ka fo yo ma fio ma ala le atua ka ya o pe o lo ma lo ku lo ma mausali ma fa ko ma winga fa de alanga o ana for langa the end time prophesy lebo ka ko yai ai fa o nga ina ka o yo ala ka me a fai mai le tu me ele ko mga bi foi le tu ala apostolo Paulo ai fa mai Yesu o te filia oi e avea lo ngoi nu ese ele wo mai ka ko sa mo ele ka ka Israel ele fu me anyu sila mo le langi ako au ina le kelo e kasi le ata mo tangata e va le ya KERISO Yesu ele ko e kau fe ainga wa ko e kau e misa e sea langa le wala ku kan kong winga e sili lava KERISO e o le malo ma le tala le leio na malo I lo se isi me mera le ringa makua I o ila apostolo I fai upua le kasi le kau ke ya fa mai ia fa wa o mai ma ua me ia nga whaka ika ia ku makusia inga i ko whaka ika I mai ia te I maha ua ai sea inga ia aua nga I whawhewheke inga lesi ma whai mai lesi mo siri lesi a lesi si vai mangingo ia la fionga pa ia le adi ale mele ku bukornito ia o menga pe kau siri e peke pe kau siri Apollo ia Paulo pe siri Paulo ia Peter ma ko le fonga e la fo e fa punga le fo mai ale apostolo mai o ma ko o aunga ale atua ma ko e lefe ai nga e bel melengi ba le ma ko fo pokala mer ka ka mi fika wa ma ko fe ai nga ia le au le si au ka la ia foi la ko va le no Facebook ma la langi ako o fe ka wa ai le la ka we le va le mo KERISO wa ilo ako ai le ma fia o le va le mo ia Yesu ai manga fa ilo ai o ye poko I kuspa ia ma me uma o ka ko la vai ma nga famela apostolo o kele manga o ia fa nga o ko ngi me mai nisika nga fe o solo nga korinito ai ko fa nga me o mena tu sia ko le foi fa kusia nga ve ya korinito le loji ku se lua le ku sia ma ko lia na o famela apostolo o me nga mo kusia e a o nga yo ko nga o nga isili le manga ko le si le mala tu le si ai fa pe nga o ko ku fa kasi ma o ngi la ngona le fa ma walunga kasi la le ba ya me
Aonga Valea ia KERISO mo o le nganga maulalo. E le vai me la langi si au le mo o pule. O pule sofa. Kako mai la langi ve mai e yopo ya. Sa was kama mai o langa pe sa mai ko ya lu fo ya malanga pe anga kas. Ni se mea. Aonga ka ko aka ko ora ili o mau pe ko le ole fa ala o ya ka ko KERISO I ole ka ko waka nga ka be ka ko mo va le ya KERISO Yesu be fora le nga mo ka ko ma pe nga foi ma ko me fo nga linga fero fangi ngai ministry ese uma e ka le sia le mau ki au ngai ma au so ngai ele kasi akelo a o fu sia o KERISO le ma ko ke va le ai ye ma ko o mai ai fa kasia e fio mai nga pa ia ma so fa kasi le ma ko mau e winga ya KERISO ya e fero wai ya malau ti kelinga taktanga bala fo ma inga akile ya me foi lá le ia e loa o me uma lava e ya KERISO Yesu le ya ele foi upulanga fiku nga fa mai o ai ya o fa mai e fitu mai o ai na fa se ina oi se ha fo se mea ua ya ti oi ele fo ina Aya faina fo ina atu yati oe. Se ale mea e mita ai. Peise ele I fo ina atu lava. E vai ele manga ele me vai. Mole anganga lea. Ole anganga e loto maulano. Le mai ila o apostolo. E apostolo Paulo. Inga ia. Auanga I fa mawalunga. Vai, ole apostolo. Penga fai aku. E ila nga sia kuskusinga fa mai. Bo ole mandatu ua o mawanei. Ai ole me kasi o ke manga o ai o ta mo e puno wai ile na tanu oi lumanai ai va ai o Samoa no fa ani e Yesu ke malo ne oi anga ka uala ele ai aso si fa ali Yesu nga wa yo la me ko ele ai si kusa mau afa mai la apostolo o ke le manga ele manatu ke malo ele manatu Paulo wa ia maua se va ai le humble man apostol o ngole Valea ya Yesu ele fa sili ya apostolo Yesu le kio fo yoangi ingo va ku yango saulo Yesu fa mai lo le yoangi ka ka foi la fa la kikia ai fa ke le fo ngo le onga le tala le mal malo le ale ngo sau mo sau le fa la le fa leo le fo la le ka ua si o tala le le malo ka ke fa la ke le inga ma fa so ai lo fika wa ai makako fa ali mangaku foi le ngoisi ia ka ilo sunga oisi ua palau va vale ai lungo o le fiunga pa ia le atua amen ke longa ngale makau le si le atua i ua fai masang palau vale i le atua ale mai mo aku lalangi ako ia ia me o ia fai me nga ole lunga ia fa so lunga fai vo fa so se ia kako fa so Yesu pe o maku kalonga kula makang ia makua kalangoa ya Yesu pese ya Yesu mole mau ya Yesu mole tala le malo le malo se vai manga ia ele é esse fe nga ka ko pon me warning marca la apostolo in media le ka ko fe ka ngi fe mai oko awongi oko wa mai ai se o fa se hina oko kasi le mea le nga ia fo ile au kama fo ie fa so mea kuku wafi ia kasi ole upu nga ma nga de uku fa lo fo ba mai si upu le mo kuku wafi ole afi ele imbu a wo so ku mala mala fikusi kuku Fiololo lani le mea nga ele ka ka file le ola e ola le ai la ku marcar sisa Ola fa mu kele sa la wa mu ala ni na ka ka mai ku wa marcar sisa ku asa ia ora asa si ola ku fa ku kele le fa mana ia ai warning me la bos ko fa mai o ai nga fa se ko kere la fa se ma ta yo lu fa ho fi trai me Yesu na pe fitanga fa mai ia o ko ma ka le au ka fa se it's all over the place all over the whole world la fa se le po ki so ko wa inga nga fa nga me ya oi e foi ko la ka le sia ka ngo ko la Yesu fa se mai ka ngo ko le il malo le tu fa se mai po ai lava o le au fa se au ka fa se nga la fa me la po ko nito ia ko
whaikeke au kau whase. O ainga whase inga oi. Se a fo se mea o iate oe lei fo inatu. O le fasini. Nā mea o iake oe lei fo ingaku. It's nothing. O le fasini, e lei se mea. Kako o mai e lei ma se mea. Koronito, e lei mangi mea ngā mai e le atua iai. Whamai, o le sini ngā whamai a. E lei ma se mea. O ailanga ma koe ka whamai. A se a fo le mea o iate oe lei fo inatu. Ai a whaila o a waku iake oe se mea. Le hane mea lenga e mika ai. Pese ia lei fo ina hatu lava iate oe. Kei vai la e whamai o le hane mea lenga e mika. Pe fo linga mai ala apostolo wa mea apostolo. Vai, ke whiua ke mika, e leo ia kako mea i kau ke olai. E leo i mea i mika i oko korinito. O mea uma lea tua. Ona o KERISO Yesu. Christ, the point of our topic tonight. Ia kako Valea o KERISO Yesu. Si, o le ngao ngai o le mea lea, awalanga ia, o kele nga wha ea inga le kele o isi mea, ai kangu le onga mea uma. Le tamau a inga o le wha o le tanga, o le ola e wha vavau, o le maro tu mau, o le maro Filemoni, o le suafa lea ma le ngolea, le pia, e kangu, e ke wha ea inga roa. Maka loa ka whanga oe ka ngaka i pomu, ma la oe ma sungu oe. Ai e kangu ana KERISO lea whaari pe kākou. Ta mao a inga wha mawa lunga mea e ke loe. E hadi ala kākou. Ai makuano ai tia ka ngaka po whea e KERISO Yesu le. E alu so lau kamale o su ai la sa. Marang pela ue manu fisho. Where is Jesus? Bifole e kākou. Valea ona o KERISO Yesu. Ai sea. Le whakoro ai kākou. Kau tala i ai. Mori mau. Pea o vai ako le si faso o lunga Facebook ia manga we me for add friend ia o isi ko ki o milionga nga friend. Did you sharing the gospel of the kingdom of God in our friend? Pea nga add a friend vai pe ai. Vai pe nga onga vai po fera ngo foi. Pa wanga be nga add friend. I can add friend for Christ. You are number one. O e ala le you know. Ole ya no sunga ole el maria io ya tato wa ai ko le mana tu ole ka le sia le konito ele se e ka le sia piko silinga o misa ya pe ole ka le sia le konito pe ala le pe ta mo ko le ka ma fai ma le tau tinga ole o apos amen ole e ka wa o le ka le sia le o le si teitu a sole mea le tupu i. O le wha mai le apostolo i koi puane e honu. Le wha mai. Auanga i le ausoe. O ia o tau ina ia o ina ai o tau ia maua ia le sili. I lo o tau manatu i le mea ua tu sia. O le ale mea ua umankusia. O le upo le ua. Yes. Ole o mai era apostolo konito. Konito awang lang ispasi sili ko si mga prosesi. Ile meu uma kusi, ole meu uma kusi. Ole ko na to. The word. Kumaya ukule ton huelele taimile na wa voto Yesu huelele le taimio umari na baptiso Yesu. Le na aveleba. Ole na kun fa wa Yesu. Ua tusi. Ua tusi. Ala na pole fa nga mai apostolo Paulo i le KERISO so le mo uma kusia awala ngi ese o ko sini e ku so nga ku le me uma kusia ala me uma kusia ole o pole to ole mai mara o apostolo amen mai me le mo i le ka ma fa ia ko le apostolo e ka mo aku ia le upole tu ala le KERISO misa ia le ka wai misa le KERISO le fa fa tau i ko fo le ki ia ko le ka umai ile mua ko i pula skulu mai la lo pa mo le uso so ka so le ausoe o te ai o iatu o tau suafa o tanto o li o Yesu KERISO ina ia tasi la o tau upu umalava. Ina le iai ni masenga ia te outou. A ia mau popo lava i le loto e tasi, male manatu e tasi. A wā
ua ta ua mai o tou o usoe, ia te au e sa kele oe, o ia te o tou misa, o lau upu le nei, ua tai tasi o tou mawhapeane, o au o sa apolo, o au o le sa apolo, o au o le sa kefa, o au o le sa KERISO, po ua fele ea KERISO. E mangingo. Ia, aleluia. Yes, o hau. Angare ya hau ele halo kunga. Angare ya hau ele papenga KERISO ma. Angare ya hau ele papenga pe awa. Awa ke o ia pe awa. Ia. Ele so kiu ke mele so vai wanga. Awa le nga ke fa masingole awa ngare tuanga ole kua. Oe le ke mai mo mai ma ole ko kala ra uso. Ele se ka ko fe awa. Ia. Le os ka ko kofi nga. Me nga le ku puli. Ole KERISO misa. Ma fore. Pa pe i voare se o awa. Ele mo mo kai. Ia. Kolu mai dai ngoro ko lua man ma ko ai. Ma sa ora. Ia. Esa oi ko esa oi. E lua sa oi. Ole mea como ale le kupui. Ne como fai le apostolo ko le ina ia mala le KERISO bonito. Le mea le wa le ga kupu mea mole. Le fa mai ifa mai ole loko fefeki. Fai o ngake loko ko se KERISO ia ke ole mea nga loko fefeki. Ma fua mai sia. Ma fua mai o le kusi o lo lima i resi. Kusi lo lima i resi. Oa uaringei. Oa uar fai suru wa inumera kasi le KERISO. Awa. Ele o le nga. Ia. Hampo o sa. Fai le mea ngau musu ko le nga le tua ia o. Ui e kui daro. Ia le kam fai da apostolo i. Ninga ia. E wona le KERISO. Le ho umang kusia. Awang I sili fa se mga kusia ko ile upole ko umang kusia. Wa le mera nga ringa kupun mea nga le. Ora kuskusi lima. Amen. Le mele le ka vai awa inga ia le ai o kokoni. Amen. Ia le mera. Ia pesa le ko pasta le. Ia le. So, aftai maro mole. Maros. Amazing. Ia le tua. Wow. Malaya fa sorta tu pokala minutu la. Amen. Ia fa na te mai mo mai sa. Ako ni manatu pa pe o matotan no atu ia te to. Amen. Ia sisi tu pa pe o tau tu lima le ai. O le la vai fa so le tatu afa pe o nawa. Wala ngona lo tu i tu le tu wala bana ta no tu o le upu le se upu mato o le upu ale tua ia ale fa mai no fo mato ka tawa ia fa so to le upu i vita no te le upu le Valea Amen. te lo to te le tanga te fi fa ngale upu le o nga fo ia iska ka fonga le pi Valea pi ma fi tanga te bro tanga te yo va le fai a letra sa oi vau le letra sa oi ya pe ti lo si tu va pena sa le te fa no lo sta la inga pe vai lo sta la inga I tangata le I mo ki kilo me ya oi pe ki kilo pe sa va le sa va le fa me mama sa va le mama da vai ki mo fa pe ni si po la mo fa tu fa pe ni tanto I say talavone fa pena something that people would like to talk about. One day I know over somebody is a fool. The fool talking to me about Christ. I know Christ. But I go ka woman on ka kokus. E kai me fai ka ko. Amen. E popo ila ko ya. Le ka ko. One is to humble ourselves. But all of us now make time na. Tau ben tu mo pa ta va ya ta tu. Albert au fa vai pe fai mai ata Albert au fa vai ai ala le ko saulo ko kali mai ya ka foi lo ko kali ko le la ma fuela le pe se inga le lungo so mire lo ka ko vai yo ko foi le se correct mai le ka foi le se correct mai le ya la fa me
tonu ila to mau e fa so le tatu ko ta mai pa e te le manatu e o le tuna ba tua me uma ya to anga ko kero kako e mau lo se melele musu le fa pe le tuna fa ya God did it most me for me wa pe na ta u foi so na wa anga ngaleanga Yeah, somebody. Oderia fa mai ya. De ka ko le fi e very very fika. Sa wa le hone manga ya o se ka ngong. Yo sa wa le news ya. Anga pa mu fa mai. Oderia fa mai ya. Yo pasta fa mai ya. Yo ke ko ka u na asia. Anga foi o me le anga. O me mali pelepe. Anga se me le leifo. Fa me o wa. Wa mo fa ko mangaku nga da foi wa foi aku ko yeah anga na be fa me ya ko fai mat ba ko swinger wa ko fai mai voa para ro ka ko ka peteu mi suele pa ese si ya to ya foi aku oi ese meu querido tan Alfa malo se tatu por kalame. Wa me tutu por fo la ma malo sa balinga. Ile na e kale sita. Sia tomo puna wa. Alwa oi asia. Na tatu le walu molista gata. Amen. Te le walu fo mo fasta. Te le walu fo lo ministry. Ke halo bi asia. Ona si la me sula o na ni fia. Hallelujah. Ma na tatu por kalame bi ele tua. Tatu po lo fa malo sia oi. Fa un ne va aso. Ya. To mai la tu langa ia tato Valea mo ke bis ai ya awoni Valea fona ne Valea mano a Valea ia ta fai malu pe tato ia fa halu per tana le ia to bat le no mo le sunga ne Yene ri pa tai voi le sunga voi ka le pero ni fia fil ko langa mai ma ko ya e ma ko fa popo mai mele kulanga ne o ngol mele ia tato lo le si wingol merea e kauraranga ku nge fiafi o le Valea o no KERISO ia gaku como foi fa mua le kanesi kangaka ele fa ola inga ia fa mua aku i o au manga onga ma menga ia ke o ele wa ka o ka fa ola inga ia fa mua ina le si tangata ia ke oi ia langa voi o ele wa ia le kumu o le tua po KERISO Yesu Aia vea ai la ka ua ma Valea o no KERISO inga ia poko ai ka ngaka lea ke manga oia ia lifi mai lunga oranga faleanga e vai posi fulunga lo mawai ka ko fa mai o lo vale lea I matou o no KERISO vai posi fulu ai o lo wingo le tana la apostolo lea la mai ifa mai ia awange o ka mika a faila o fo inga mai ke ka ko semea la le mea le yo ka ko mika lo winga o le kalia ma le nganga fa maulalo le anga ile ungia ka ko mea umari nge ya yo o ka ma inga le tino a toa ma le fa le nganga o mea le tua ko le fortala la profeta le tua la talainga ya Jeremia fa ya tu le no Israelu a wongi o la to mita la to boto mo la to mai ma le marosi ma tamao a inga Fa mai il talinga le tua ia mai fai ai ia mika mua ia la ko sai di ili mua le tua ma ia la to I loa o ia o le tua o le menga o finangalo nga le tua mo ka ko ia o mai fo ila ka ko wala unga fenga fo ia ka ko fa mua ina KERISO ile isi tangata ono ka uo tangata o wala wina mo le tala ino le finangalo le atua ia pe ai ka ua ele se kangaka mau oa ia pe ai ka ua kangaka ua tula fo ina ia pe ai ka ua kangaka ua le aiche me ngofo ai ono o KERISO Yesu ono o le tala le leile ke manga mo e wa isi ai wa ka yongo fale au lola ai o fa ku isi fale masa si homeless la le ke lo la solo le si fati be o meanga ma ko le foi o ele le sua o le ka le finge volia ai o so ko kamale al milongele o ka fa mai mau sua anga mai sua nga ave fa ka ku fa mai ma ke ro so nga Yesu yuka sole
Whawhiwhenga e oso mai ngeia, whai mai sua u rea, wa lewa ko whiawai, o le meanga o ko e whai, o ko ma pēkelu, ma yohange, o ko e whawhanga kaka makikiwa. Whai mai sua u rea, wai waina o e whikala inga Yesu. E wha mua na le si mea ira, o ngā o le si mea mo Yesu. Me Yesu o sua u rea, e ilonga winga. Wha kai muanga leo Yesu. O mea le lei. O ala mea le lei ki whaia mo Yesu. O mea ngai kaunga i wha mai maua. Tufa. Le a sua au manoni tamu tāle ngai a ke oi rau whale, ma kūrau ka poki, ma kongorau whale, ia e kaka e haku. Wha so haku sua au kong kāre ngā sia. Inga ia hola i sia nganga mo KERISO. O le nganga Valea ia KERISO whapenga. E alua le langi le se me i kanga. Ia o kā kuvo ngi vai kai. Mga awa wha mai. E kauvo, we know that. I kaua o ngā miro ngea, hoi kanga ka whaora inga. Ai o le winga o le tala le leia Yesu. E opposite. Ma Yesu ai kaka fia mua muri. See? O e fia vea ma maurunga e kaunga, vea mauralo. Pai, o le maria i o me o le malo le atua. E le ofi fo i wako mawawhau isi kaimi pe awhai o isi kanga kaua unga le atua. Ai mawawhau wharikingo le kero kaimi. Me o sole, ia ngā rani, woki a kore mea. Ngau a kore pisingisi. Ma Yesu ea, a mui e le wha mauro na ona o KERISO. E maua ia. Ea. Me foi na rea, Samoa, wa le kau ke iloa i kusida. E yele na nuka inga o nuko nito. O la wali ia ka kauanga outstanding o lako ka mau a inga le tino le ne. A lango le mele e ka mo fai polo e bako. E le o se si mea foi le la ngi o le sauce po le pongai o mea le lei uma ma mea o nga uma le langi. I le whale tino ma le whale anganga. O KERISO Yesu. You know, o le setanga o le vaai al ka maaloa. Ma le apostolo Paulo. O KERISO. E lo sesia kangaka. Even le lako fo ia au umnanga ma Apollo ma Kefa. E le o vaai ana ko umosola ko le lei. Ai vaai a o ngolea. O le take. O le task le o umanga whakulanga Yesu. Wha mua KERISO i e o lo whapenga o ngā leino loa la ngei. You know, wa kero mea. Iwa koe whai a kākou. Koe wha aloalo a kākou i a kākou. Kuri mai au ki whekala iak. E alo sua whasua. Tale, koe wha aloalo i a kākou. Ale mea kaunga. Ave la vangoa. Wha mua resi kangaka. Te ai muri oi. Au kolu au ka vale ya vele ka vale male sila le ke vai ko ka fa fofi masi ai ngana ko ka vale. That's how you serve God. Fa mo isi. Ya Samoa nga mako se akua alo ingale ayo finangano. E pe o fe mai la poskolo polo i mele. Ma ku fe mai ya. Ya o nge imika i oko. Langa le ko elisi mai le valu fe mai la postolo fe mai. Ua mao na nei o tau, ua ka mao ainga nei, ua vea o kou matupu, ai leo i mātou. Ana ni tupu o tau, po ua lei lava, lea ia tia. Ina ia vea fo i mātou matupu, whaatasi mau tau, se waai e ia pou. Mai ia ua ka mao ainga o kou, maonga o kou ngofo i whale lei. Kele ko mea ai, steak, barbecue, pipi, moe, anything, and everything, you can eat anything you want. Io e taro and manioka and cassava. Wa makuane i loa se mea ki kangalunga lau. O ia ukupe 3 billion in the bank. Wa kalanga fa muka mau a inga o kou mea uma. Even o kou kupu. Nanga la apostolo fa mea o kupu o kou. Ai no me manga yanga lo ka o winga kala apostolo polo. Me manga yanga lo ke a ringo mako wa. Pe mako i Valea KERISO. Ia veo ko makupu. Ya kupu loko, kupu ko mako, wingal kala apostolo. E fa mua ka kala lea. La lea ai le loa ai le sala. Ma le loa i tala le lei. Ma le loa Yesu KERISO. Fa mua. You know. Wa le ka ke loa i le lisinga fa maya. O lo manatu, wa tu ina atu i mātou la apostolo le tua. Ia muri wa mai iai. Fa mai apostolo.
o lo mangaku ma ko inga aku ma ko le atua e muri le lisi le ai mua o ko mua ka ma inga o ko mua poto o ko le li ya Yesu ya kele ya ko me ai ya ku lo ma ko sape ma ke ai vivao ya ai pe ko inga ya ma ke ai vivao muri ya ka ko manga o ai steak mua ya va ko le fasi punga ai steak ga ko ai masiva nga le se va era fa me ya le mua fa mai put us last yo vela la onga Yesu le fa me ya ai se fia mua ya ai muri mai ko lenga ye fai o ma polonga fai o ma auna asia ia ka ko ruma wa ngi mai kai mi ia wo fe lumi wo kau va wo i siri o i mua aya o ai e mo fo longo fo vai lo o tu pulava lo na hin ai o ka ko o auna ka ko ke va lea ono KERISO pe ia ke fa nga mai lei me se me pe ia nei se fale ma se maoka ma se lawa ke gofo ai be ia le so sa o fe lo ai be ia le ngi me ai ko fali ai sia la nge ia me la fa mua oi o KERISO mai la to e fa mua korinito e fa mua inga ia build up korinito ia ko ia ki ai korinito o e como foi ko ia ki ai se o langa o rei loa ia fa maunalo le ngaka nga fa mangalo oisi o le ala fa ia Yesu fa ia fa mauru le fa mangalo le se le lenga ia le se fa pe haku a woi le tuai fa mo fa mangalo mai ya ke poko a o yo lo ngona mo manatu io e kau ke e fa pe nga ko yo fo ia ma ko ngai ile fa pe o mato to ai o ka ko lo fo nga KERISO ka ko ke mo me ka o lo ko ma lo fa mua fa mal ka la apostolo fa mai o lo mangaku ile tua ina tuai ma ko o apostolo minsa e o wako ka la yaku ma ave atu tala lei fa mai ia muri ya mako ai mua o ko ya melengi mua mako ya muri ba ya ngai lato talo fai beleng mak fa ko la makang se ku ia mato tato ai mai fa pe they are the one for them ono KERISO Yesu ya me foi nga le fa fica ia ni pokalami awa nga le fa piko sesi ka ko uma le so fo ia ma ko ma o nga le ali amen ina ia ve ka ko ma polonga ma vale ono KERISO you know o ia ke ia ia ka ko fia penga venga KERISO ka ko fia ke lo Yesu ortu e kasinga me il venga fo le ka ko lo o Yesu KERISO le o Yesu o le tupu. He is the king of the universe. O ia nga whaia mea uma. A vai oi. Sa wara kupua. Ia e wha vasi tupu. A la fifi mai loko maulalo wha mai a. Sa whakau wa. Kara me whakau wa ia ke ia le ma. A langa o le mea lena manatu iai. Ma kau lai langa wa. O kako? Amen. We are the one. E fa benga fo ila le manatu lenga manga ko Yesu. Ia ka ko manatu ai foi. I ka nga ka ora nei lo. You know. La o se ka I solo le langi. Ya. Apa ku iai. Si ele ia se ka le si ele ka nga ka o le ka nga ka le la foi ka nga ko kiki ale le. La foi I ka nga ka la wa fa solo mai ai luma. La ia la le. Bo lo fo ngai mea e pion ka ko ye as pastors or leaders of the church ka ki ka kalo ke loi le ai ya se me ka ke alu nga Yesua ka ku vai ya Yesu we ka ke le I mo ngai mea wa nga o ya o me o mai o la ma bo o ka nga me fe so angi mai a ke le me mai le tua ya ka ko e mai le lofa ma le loto maulalo ma le e a lofa ma le sa Maleusa, you know. O kanga ka le atua e va ai e lole le ilanga e kalesia manga mamoi. Even for myself. Ilo se kalesia ke le ma ko kalesia. Pe ngal ko lima kanga. A ke lo ko lima le. I know them very well. You know. Ke lo ingal kanga ka kala me le kanga, ke lo ingal kanga ka lu kala, ke lo ingal for kanga ka wa paska sio me le pia. Kupe a ke lo. I kupe a ia le se senga. Ai kanga ko fai ka.
ke ringa nga ka mo lunga si me alo fale nga la ye ye le me wala ka kare ka la me va fale nga la pu mo pe su ka la si e va penga fa ka ile le li poto o me ya ka ko ma ni u fa ya ko lo ko fa ka fa pe ka i ka ngai o nga le tua le nga ko ma ga lu foi le ya yo ka lo le ama le po i fa mo o ka si le me ki fa mo ai o le ka kalo le ngai au nga ia mo le ka le sia mai o lo fa penga le fa le inga ia mo ko ia ma sionga ia ka kalo ai ko fa kaila o le foi ko ia o me la apostolo i fa mai o e muli e pe o se o ta ofi o le a o ti ata au se va ai o marga mai e muli ai ma ko sia pe ia langa le ka au kilo ai fa mua isi o ngole valea ya KERISO Yesu e pe fo ia me ka ki ni e no fa mua inga ye ngai makua ki o makua pe au fo ni ongi fa inga ai ia muli loka ko ngi ma losi o kala vo de tino fa pe ala se le songa me e fa mua ngai la to o lo fia mo ina le tala le yo ma bole ai e muli ka ko ngi ma losi ia mele mo ka ko ma lo si fa le ngai mo ki ai muli mai ngai le fa la inga ia lo suga se ka o ni ka ia mo wa ia personal ia vo ka ko mo sa mo ia ka o fa popola tite to ale ta so mata o pe mele na sa no le pule pi mali le mai ia le apostolo pa pe wale le ia KERISO ia ona ia ka ko ngo ela maka ko ma po le upule o le vale o se upu le 𝚟𝚒𝚍𝚘𝚒 le tangata pe a fa pe sole se o lo Valea ai uso lo mea Valea po le e kaninga ka le upu o se upu le o a fia i se si pa ia la fo se si tangata pe o se upu fatinga akako mafafa le fo la le upu le ta o le vale ele kasi ko nga vale le la longi kemi o isi ko nga vale yo vale fa kai ka o isi ko nga vale o vale ka fa vale ka fa se yo ia male mea ta o tangata o makwa Valea fo le ko le au tale le mafafa wale ko sa o le mafafa ai fai ka wele fi pa ia le tu le mele fe mai ka ia o vale le au pa me ala nga vale o sa ka ngi le fa se sa ka ngi ma no lo winga la ona me ta u tele mo le fa mal longa wale le nga le ta tu e tonu ye yes le vale le ta mai o le vale fo ile o makua i nga o Yesu o le mafafa o le au ngale tu pe ho le ale mo takata ho le wa ka ho le ai kapa ai bia ka ho le ai drugs addicted le me se me la nga tu fai masani io o fia ia fai ia so uma fa penga la le vale le manguala o le admite la fai ngaru pa ia le tu ola kwaria ola kwaria le upule wala o vale ia ya Yesu KERISO o le mela le ta o le vale le o le vale le le ina ia ola ile skaka o le mele o tam fela o le o mai le o ka fai empty mai le mele la ke lo fenga la ko mau ngala ko mau mai Yesu nga mai Yesu le o mai malato le la o ka fela o poskolo ho le e ma ko ai empty mai fa fo me a mai mai fa fo mo ko nito ia mai se ke lo e ka le si e ka milo mai i mo wasi o le sesenga la o le mela le ta o le vale ho le pero mi ngora tala la ga le kasi ko nga vale le ye kemi pero mi ngala ho le ese me ka o le vale le fa nga mai le o nga le tu
Ua vale lea o keriso Yesu. Ua vale lea o le nako kala inga o le mele ka whai Yesu. Pe o le sesenga na o le vale le kau kala i. Ia mai ke le vale ia nei tami. Pe kasi le upe kamuka malama ina ia malama i tino keriso. Laka le kau wha malama ia. Ele apiskolo ia ko nito. Apa fela kako. Le o le skolo nito. Ia leo o maria o ngakupuna o kako le kane sia keriso. Amen. Sola e te tauna ona wha malama ina i tato uma. I le vale le wha mai le apiskolo pau. Amen. O le vale le wha mai i nga kamau ainga i kako. Yes. Leo empty mai le mai o. Leo mai a kako. Leo kamau ainga i kako. Mari ke le uisi mau mea ia le wha mai wha malama i. O mea umanga, lenga o mai mara kuskolo. Lea lau o mako isa saa o mamai. Lea lau mangui ai ko nito. Mangui ai saa mamai. Ke peo sao le to e whapopo. Ile e se senga o lupu le a. Amen. Ia le tua. Ai na lupu. Ia leo ko pa ile ia le sunga fa finga inga. Pena na batu sin tala pa tai fonga le ia tatu samu. Pe al kala mo ia va o fia karia me sa oi va ia e ka ole mos ko mo va ia ko fa ka kala pe la wonga la kala fonga ia lo va pe ia sa oi sua ia o le la o kali umma e kali la poskolo fa fika uli umma o tali o Yesu Amen. Ele liliu asistan pe no to e fa malosi ma le sunga no venga yes sa le wale sa wa wakali male selau pesenge mana aku ko la ku fa ku o kali ale so se pa fika ulia o Yesu ke biso lea ya sisi ya kali le sisi solution le sisi option sili no Yesu le ki ofu fa mai kala polu ke ni sa mo fa vai ngo faia ni ngo sa mo fa vai bo mo fai le ku pa won me au fa ka kia ku lano a fai keke la o ko i me faulu ngol fa vai o Yesu ke biso wow na il tato po Praise the Lord. Hallelujah. Eu vazamo o se fa malo si fa na mo oi nga to le mo oi a mo o fo amen si o ata la tanga te fo tali ya Yesu amen ia e to tali mai ya o Yesu Amen. Pe fai tala ia te oi, pe whaaleanga ia te oi, whaasanga tau ia te oi, asia, o nai toi tau mai umata to tusi. I fai puna se folu a ngai atu sumato. Me toi fai faita e ula ngia o e tangata. Aia, i e tali mai a. Pe ia tali il vale, kasi e fai a kuafa mai or kupe. Le vale pena tau mai ele a talata na tau mai ele suma whawhengai. Mas vale vamos boele me wa tikte wa lo era mau fa o fa kwa ke fia ai fa mai e so si kareki e ke fia ai fa me so kupe e ka ser me ka fa ka kupe o si kareki a fa penal tali tato pe fa mai tali o Yesu ke viso tal mai e lo fa Yesu ya te oi tal me lo manna o Yesu ya te oi tal me lo fi fa ngale Yesu ya te oi do tali e ko fa sang tau mai ya tato tali ya Yesu mana o mia o e Yesu ke viso. Ala nga fuer talinga. E fa maulasia lista ngata. Ona e tele yo tangata e vai maulano ia i lato. Ona la peto na kulanga ia le te nei o le upia. O le ulo. E se me moe o la via i tu la fonga noi. Me va pena fo me lo wala to bo le hanga le ngoa. Bo ma options. Pa, na fa mai paulo. Ni hai e ro au na sui Yesu ke viso o lo langa sa u leanga na mo ia lofa me o ye na pela sa no anga sunga de sunga fe na la sa mai sa mai asia e sa mai ia tatu lo na sa mai ia suwi ha tatu na la wo lo fo tatu le atara le Yesu ke viso mala na mal ia tatu sa atu foi Amen. Ina yo va na foi ona mai foi la toda vonoa le na mo ta la la vale le kalesiro pe no nga due sa ia ta mo fai lo best sa atu le
Nga ia tu mo fo pa ke lo uso ata. Hallelujah. Lo maluenga. Amen. Tono ainga. A fai o tolo tala ni ona te tele yo tato. Ele se fina ke waipu e fa pe ai. Uipu nga mai ka ko malo. Ba ngale. Ai lo fana. O lo fana o ainga o malo nga. Ya soma. The outer commands the best. E te aru I lalo pa pe o tangata. Naya ta mawhaia mai o lato. Se fe au foi mo tato. Wow. Oi, doia. Alo whanau. O malo na. Na tau se fia mo na tangata ai alo whanau. O tala e watu e a mata I tonu lo ainga. E a mata I tonu lo ainga le ta unga o le suafu I tu KERISO. Ai mawhaio na e liwina lo ainga I whauta. Ta tonu wa mawhaifo o na e liwina I se usa tangata longa luenga. E pena whutonu le kalesia. Me via le atua. Ma lola varta to peno. Ele li. Ta tonu ia o pena na whamunuia le atua lo whafu o sa. Ta tonu wo ume fo I le si uia tato por karami. Ne tena na fiafi o na ko tato. Doia. Te wa ye fo si por karami o da tato uso au auna. Si ke e fo I Australia. O so se me ala wa ne la langi wa pena na au auna mai ai. Ia, o le bi nga ia me lofta. E fo I le tua. Ia, ta tonu. Ta tonu no pe star mo to pena. Ia, whawhitai lau sunga le. Tei whaka ko pero ni fiafi. Foi la wao ya, mon ya foi le. Io le, nau te inga lava ina ia vei tātou ma au na vei tātou ni vale, vei tātou te ngata fia ai, vei ka konga ngaka ele eise ka mau a hinga. Ono KERISO Yesu molo na fina ngalo ina ia whaola ina ai, e pe iau ngā ia ili ngei tusi whaitau e oi whai lalo se furutolo. Mai la po se tolo ngā mako le lava lava, ngā mako ngufu solo, le ingi mako a hinga, ngā mako homeless, o ngā ai, inga ia maungi o kou a hinga, maungi o kou fale, maungi o kou kamau a hinga, ono ole fina ngalo Yesu, o le winga na le pe, o mol tangata a Valea ia Yesu, e le iloa wha pele ina lo na ola, e le pe o ka koringewa I kaimi, me se langa lo whaola inga fo ia e poko, me nga ka ol faula inga me nga ka ol ka faula inga ma so sam e musu foi ko foi vai me ka so pui o ko la ko la le skava vai chamo e se me ale tu pe ma ko foi akula o nga Yesu a fie mo muri e fie silia ve ma a uma me foi la le fina ngalo le tu inga ya ve ka o ma vale ya KERISO Yesu la le ngole vale pele o kule fa ngala na uni mo ka foi le wa addicted Gole me whainga ko, ua masang iai. Yesu, ao po a uri o Yesu, esea. Le anga wo le tala le leile, le manga o mori. Whai mai le tala le leile le malo. O Yesu o whitarai. Ma kai o ngā e, usu whawhai mai a. Ia tala ina fo I le nei tala le lei o le malo I le atu laula uma. E whai ma mori mau I nu uma. Awal ma gai o pungai lua. Tala I atu I le atu lau uma me ta hou aya ma nu uma longo winga o city o ngu kai kasi o island o le alava Whamaya o ngā ho mai ai leo le ngata anga o le lalulangi and the end Iyo Wai vai I kaua misa ma kaua le wai I leo kaku vai Verse 14. Le kaku vai Le kaku vai nge I le mele kupu mai nge I Gaza Ia, la o yeri kala vo ile o success. Israelu le la ko IDF ile leo ngai casa la o enta la o puipuia o fa kama ia le kelo menga ngofo di fili. E Hamas in ko nga. Ai city e o mai lang. Ena I kai nga o mai lang asia. La o le yo o tal le yo malo le tu ai nga ka uma ma le aku lo uma. Ele so. Me foi na le foi le ia ka ku kilo. Pea nga whai aku, ai avea ia Israelu o se wati, lae klek,
ka mai pe ka kilo yai Praise the Lord. lango inga lenga pi fa senta mai ele me le tu spa ia tu singa mai nga maka ko kilo yai ke mini ngai e foi la le samo Amen. fa mo se ta si lo ma fa avea oi ma vale a KERISO Yesu ono se nganga ai ka mo fai inga ia ola a e pe yo ngai foi le visiona foi el ka ko foi ngai ministry a e ia ke oil me ka ole alofa ia fa sulu malama ma ia ke oil me ka ole ola you know o me uma ia ngasfi mai Yesu fa mai inga ia mau ka ko uma le ola ma mau a tidi ai lava ia ka ko fa sulu ina tu malama yes o Yesu o le malama sili a o ka ko e avea ma kangaka ka ko ki fa sala lo inga aku le malama avea foi ka ko ma kangaka e alo lofa you know ia ka ko le lofa ia fa la inga se nganga a lofa se si ro fa pe nganga mo i ma yo le tino ka lo yai o se ko mai ke ngenga ma ko se ka se fa ngau ia inga la fa inga foi ma yo le tino me ka ole I le minor stroke or whatever. E pe a koa le sai. Ia ere isi si fo ma inga mako wala au iai nga afi. Mako wala au iai Yesu. O ia al fo mai siri nga le mai fo mai dai. Le ia fale mai. You know, o mako kakalo Yesu e o fo mai siri e anga le mai. Ave poko mala ka mai fo mai ia nga avea malako wa onga ma soi. Inga I fa le lo mana siri yes. Astola inga mako e. Ia so fu. Ia sa. Mako ko. Ia wa ko e ferro wa I mai la fing. Wa yo vinga le. Me foi lá le fa ko sambo. E le kupulo fa la pe pisi vale lo. Ia kupulo kapa tupu malo. O ia e o mea uma. E o mea uma means everything. O ka ko unga pe volinga vo le afa le o ka ko unga shibea le to le even your life and our life God's own. Me volinga ungi ya o ka ko se me ile pule le to lo a o ipu. O inga me le ola. O le tua o Yesu o vola me ya veka uma vale. Vale ya KERISO Yesu ngai fa. Pe lo e kanga se me ngai fa ya. Don't worry. Lai lo e le tua. Yeah, I fight better. Yeah, you know, what was you for my face? Me, I say, go walk on Facebook. Face me, I put. Me, I got a show. I remember you know, I came out, or got Valea KERISO Yesu. Pe yang kanaka, pe loy kanaka, eke Valea o Yesu. Ma Filemoni mga o Yesu fight. Pe loy kanaka, pe lo. Jesus Christ knows everything. Knows everything. Before the Samoa, fa mo música silo ma fa. Niva yaso la fa eva pero fa kaila nga upu, fa kaila apostolo Paulo ko ela langa mai ma ko kapkai mai fo si ke ministry. Ya mai si ministry ma ngai. Pe ala o fo le to ma ngai fa mai. Ya fa pe nga o nga e a nga ku nga ku lo wola ina su ye. Su ye si sta si vai ma bisa so. Me foi le riefia fa kele Samoa ilo mafuta mai ave le pule ale tu mo ka ko uma oe ma o ai foi sunga ka peno lo sunga era ma fu foi ma fu ko mani riefia ia o ko tala le ia Yesu Basta pe ko iso sa na mo. ia le ai o sunga la wa Ja. Tu temi ele tu. Ora va so le fe. Malo pastor. No te Samoa le tu ko mai ma fa no ina ko le time. Ia ma futa mai ka tu programi ia fa sta te le lava. Ma to ko le su ma fa fina na. Ma fa ina le ta tu programi. Mo le tula nga ko sta ia tu talo mai. Programi foi. Ya vi mai foi le tu. Ya never know ia lava tu su mai a post su. Ya le fa ina ko ta tu programi. Ia le tu. Tano lo mato tama langi fo ia le vi inga ia te oe tu mo pelo mato fa tau va fa tai la upu tai ina I mato uma la le fiafi la upu ola la upu ele mana ia mato tano fo ile tu ave ina fo la upu le fiafi e to ti mata ma to te pu e ai lo mato o langa au na mo mato ola ina ia mato lo na tara iatu fa ma no si tara iatu tara le o Yesu ave mato mo vale ia te o KERISO o no lo fina ngalo wa vala ina I o matou tangata
Mātou te talo fo i le fiafi, mātou tu fatasi ma o nei. O se tasi ro maua mai o le tino le fiafi, o e lava Yesu fo mai sili. Mātou te si mai atu i le fiafi. Se mea lava, o ai lava o whaafonga mai le pukalame le fiafi. Pa iatu pa ifo, pa iane lo wanganga wha maro lo le atua. Awa i le mana i so se mea. O le atua le vā, o le atua le mamao, o le lata, o mea lilo ma mea loto. O e lava le atua te sila fia mea uma. Leifo i le atua, i le ala ata la ona ia mai kureta le atua. Global Kingdom TV. Matu ai le tala le leo lo malo, i le ngata ni usila, a e so se tu e fio le larolangi. Whamanuia fo i au au nama. Ato uma lava ma o me masani mana i mātou mātua lo mafuta mai fo i ne fiafi. Mata talo mai le atua. Le ngata le nei ministry, au ministry uma lava lo whapena. O na au ina atu le mātou ala ata whaasala laua o e le mano le atua. Leifo ia o nei. Basta mafulu whapena lau au na o ia wheni leli ie. Whaonga ina pera soifua. A vea pei mātou mau au na o Yesu. Se o le hase to e fio mai ai mo i mātou. Ia vi ia o e whavavau lava. Amen. 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 Thank you, Lord. Yeah. Yesu. O ye Samoa. Samoa. Hallelujah.